Poštovani prisutni, Esselamu alaikum i dobar dan. Današnji program će voditi moj drug Eman Dudić i moja drugarica Hurija Muratović. Zahvaljujemo vam se što ste izdvojili svoje dragoceno vrijeme i došli da propratite naš program koji smo pripremili za vas sa ciljem da zajednički ispratimo još jednu školsku godinu. U ovoj protekloj školskoj godini zajedno smo se potrudili da budemo što uspješniji u savladavanju nastave. Održana su mnoga takmičenja iz različitih predmeta i postignuti izuzetno dobri rezultati, što nam pokazuje da samo trudom i radom možemo prebroditi sve barijere na putu. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učiteljima i nastavnicima na uloženom trudu i uspjehu, a također i učenicima na njihovim postignutim rezultatima. Svjesni smo dešavanja u svijetu i borbe za život i opstanak. Naše međusobno poštovanje i ljubav među ljudima je najvažnija. Želimo da nam ljubav i mir zavlada svijetom. Zato ova završna priredba nosi naziv Ljubav, a ne rat. Ovom prilikom bih pozvala poštovanu direktoricu Sadetu Nasufović da nam se obrati i otvori ovu našu završnu priredbu. Draga djeco, poštovane koleginice i kolege, uvaženi prisutni, dragi roditelji, želim u svoje lično ime i ime kolektiva da vas srdačno uselamim i pozdravim. Dobrodošli na našu završnu priredbu pod motom Ljubav, a ne rat. Kao i svake godine i ove godine uradimo jednu perspektivu svega onoga što smo u protekloj školskoj godini Boga mi vrijedno radili. Bez vaše podrške, dragi roditelji, a naročito bez podrške naših kolega, profesora, ne bi bilo ovoliko, ne bismo danas ubirali plodove našeg rada. Danas želim da se zahvalim svim našim kolegama i vama, dragi roditelji, na nesebičnoj podršci. Želim da se ovom prilikom zahvalim i na tehničkoj podršci direktoru Gradske biblioteke Vahidu Demiroviću, na nesebičnoj podršci, tehničkoj podršci i naravno tu je uvijek Studio Eldar da naša pozornica izgleda ovako lijepo. Dragi učenici i poštovani roditelji, pred nama je vjerski praznik Bajram. Želim da vam čestitam, da u zdravlju, miru i veselju provedete, da se danas ovdje lijepo osjećate i pred vama je, draga dječice, školski raspust i naše drage kolege. Želim da se odmorite i da uživate u ovom toplom ljetu. Hvala vam najlepše. Prve riječi objavljene u Kur'anu časnom i prva naredba čovečanstvu od uzvišenog Allaha je Ikrem, uči, čitaj. Početak sure El Alek i prijevod značenja proučit će nam Lejla Ademović i Hajrija Softić. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog samilosnog, čitaj u ime Gospodara tvoga, koji stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
koji poučava Peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Hor osnovne škole Vuk Karadžić u solističko izvođenje Emine Šehović će vam izvesti sevdalinku u Stambolu na Bosforu. Ova sevdalinka donosi priču o ljubavi, tugi i čežnji utkanoj u melodiji koje nas vode kroz vrijeme i prostor. Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo tačku Kad porastem biću, u kojoj će naši učenici drugog razreda maštati o svojim budućim zanimanjima i životnim putima. Svojim talentom, kreativnošću i iskrenim snovima naši đaci će nam pokazati svijet iz njihove perspektive. Svijet pun mogućnosti i nade. Uz radost, igru i smijeh pogledajmo zajedno u budućnost kroz oči naših najmlađih. Uživajte u nastupu. Svi moji drugari kad su bili mali, maštali su kao i ti. Kad porastu šta će biti, najbolji pitomci, ljubav smo. Assalamu alaikum i dobar dan. Ja sam advokat Uma Demović i danas ću vas naučiti vaša prava. Assalamu alaikum. Ja sam Hana Čolović, učiteljica i danas ću se potruditi da vas naučim sve ono što vi ne znate. Assalamu alaikum.
jezika. Danas imamo da radimo novu lekciju i ja molim za tišinu. Assalamu alaikum, ja sam Daniel Mišović, policajac i danas sam zadužen za red i mir. Ja sam Mehmed Arifović, policajac, zadužen za javni mir i red, nadam se da nećemo imati probleme. Ladies and gentlemen, the plane leaves in 10 minutes. Fasten your seat belts. Pilot will join us soon. Dragi putnici, avion kreće za 10 minuta. Vežite vaše pojaseve, tu je i naš pilot. Ja sam vaš pilot, gospodine pilot. Mi smo fudbaleri, ali ćemo biti i fudbalski treneri. Allahu ehad, Allahu samet, lem jelit, velem julet, velem jekulet, kuhuvene. Ja sam Dana Softić, doktorka za vaše Ja sam Sara Avuć, ja sam hirurg i danas ću vršiti operacije do 8 sati. Ja sam Ena Šabotić, dečiji doktor i danas ću svoj bolesnoj deci deliti ukusne sirupe i bombone. Ja sam Melin Pekić, zubarka i brinem se o zdravlju vaših zuba. Niste, ali bit ćemo treneri karatea. Ja sam kuvar, nemam vremena za priču, moram da pravim ručak, idem. Gas ima puno, nemojte mi ometati. Assalamu alaikum, ja sam slikar. Mi smo slikari. Mi smo slikari. Inženjeri ili fudbaleri, policajci i prodavci, promoteri i šoferi, stari političari, poštari i muzičari. Zapitaj se sada i ti kako rasteš, šta ćeš biti. Zapitaj se sada i ti kako rasteš, šta ćeš biti. Zapitaj se sada i ti kako rasteš, šta ćeš biti. Zapitaj se sada i ti kako rasteš, šta ćeš biti. Uvijek se predstave igrom i zabavom. Uživamo da ih pratimo u odrastanju i njihovom napredovanju. Učenice drugog razreda predstavit će nam se kaubojskim plesom. Uživajte i zaplešite sa njima. Ready
Pobjednica opštinske smotre recitatora Merva Tutić predstavit će vam se recitacijom Ajlanova uspavanka Selvije Ferizović. Ajlanova uspavanka, Selvija Ferizović. Put je dug, maši sine, vidi, mesec pozdravlja hrabrog mornara. Ali mama, ja se bojim. Zatvori oči, seti se svoje barke od papira. Eno je, stiže. Mama, hladno je. Nije, sine, to te Vetrić golica. Mama, Vetrić se čudno obukao, plaši me. Ma to je samo Vetrić u plavom vodenom kostimu. Ne plaču, u koralovu suzice ruše kuće od ananasa. Mama, smežurili mi se prstići. To mali čarobnjaci grickaju tvoje jabučice. Mama, mislim da sam progutao Vetrića. To se Vetrić zapleo od tvoje zubiće. Zatvori oči, spavaj. Zamisli svog prijatelja od peska kako zrno po zrno. Ma nije ni važno, samo spavaj. Vidi, mama, Luna Park. To dobrim vilama sijaju oči, sine. Skini cipelice, čekate pamučni oblak. Mama, naljutio se. Mama, oteraj ga. Mama, mamice. Dok mama guta huk poludelog mora, u talas urezan oblik malih obraza, smežurani prstići hvataju se ni za šta, rukama pokušava zagrliti Vetrića. Vetrić ga spusti na pamučni oblak Sredozemnog mora i zajedno nastavljaju putovanje. Ti letiš, vidi mama, ja letim. Najvažniji dio muzičke stimulacije djece mlađeg uzrasta je razvoj ritma, a upornost u stimulaciji ove oblasti omogućit će djetetu da se nesmetano razvija i raste. Ritmičkim pokretima učenici 3. razreda će predstaviti različite muzičke pravce. Klasičnu muziku, kompozicijama Vivaldija, Offenbacha, pop muziku, korejskim K-popom i narodnu muziku narodnog kola.
čujte trut. Aje, aje. Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo baletsku tačku učenica 5. razreda uz čuvenu kompoziciju Labudovo jezero, velikog ruskog kompozitora Petra Iliča Čajkovskog. Uživajte. Učenice 6. razreda predstavit će se dramskim tekstom Gde je torba. Izvolite. Amra! Molim. Znaš li ti, sine, da ćeš za nekoliko dana u školu? Znam. Pa trebalo bi da spremiš svoje stvari. Usput, gde je tvoja torba? Odavno je nisam videla. Pa tu je negde. Pa gde je tu? Sigurno je ispod kreveta. Kuku, crni sine, pa šta će školska torba ispod kreveta? Šta me gledaš, idi usmije? Nema je tamo. Pa gde je onda? Sigurno je na kajsiji. Pa šta će školska torba na drvetu? Možda je ostala tamo dok sam brala kajsije. Idi uzmi je. Mama, nema je tamo. Mora da je u šupi. Pobogu, šta će školska torba u šupi? Zar tamo ne stoje drva? Ajde, razumijem da ispod kreveta ne drveto, ali u šupi. Idi uzmi je. Evo. I ne vuci se, nego požuri. Nema je ni tamo. Amra, novu torbu sam ti kupila pre godinu dana. Mogla si da imaš bar još 5 godina, ti si je sigurno negde izgubila. I šta ja sad treba da radim? Pa ne možeš u školu bez torbe. U redu, neću ni da idem u školu. To si mogla odmah da kažeš, a ne ovoliko da tražim. Idi u svoju sobu. Ceo dan gledaš u taj telefon. Jel ti misliš ako nemaš torbu da nećeš da ideš u školu? Grdno si se prevarila, da znaš. Bravo.
se dani Kurban Bajrama. To su dani radosti, zajedništva, solidarnosti i ljubavi. Poslušajmo prelijepu ilahiju Bajram dođe u izvedbi učenika 4. razreda. U našoj školi veliki broj učenika ostvaruje zapažene rezultate na mnogim takmičenjima. Jedna od njih je i Hana Šačirović, koja je ove godine osvojila nagradu na republičkom takmičenju Triolica. Danas ćemo imati čast da čujemo izvođenje pobjedničke pjesme Prolećno jutro u šumi. Hana, izvoli. Protrčala mlada srna,
osnovne škole Vuk Karadžić će nam izvesti dječju pjesmu Volim što sam dijete. Ova pjesma slavi ljepotu i nevinost dječjeg doba, podsjećajući nas na jednostavne radosti i neiscrpnu maštu koja krasi djetinjstvo. Posao učitelja uvijek je bio važan i odgovoran, ali i jedna od najlepših profesija. Kada se sjetimo svog školovanja, prvo pomislimo na svoje učitelje. Učenici 3. razreda će nam otpjevati pjesmu Učiteljice. Poslušajmo ih. Thank you.
Direktorka, šta nam možete reći vezano za današnju priredbu? Pa, mi svake godine na zadovoljstvo naših učenika i naših roditelja uradimo jednu retrospektivu našeg grada kroz završnu priredbu. Tako je bilo i ove godine na zadovoljstvo svih. Bilo je igre, pjesme, muzike, recitacije. Promovisali smo i naš uspjeh u prethodnoj školskoj godini, a bilo ih i mnogo, kako od školskih, opštinskih, regionalnih, pa boga mi i republičkih takmičenja u našoj školi. Vidjeli smo danas razne koreografije, sjajnu atmosferu, puno naroda. Kako ste zadovoljni sa današnjom održanom priredbom koju ste organizovali? Ja sam jako zadovoljna današnjom realizacijom naše priredbe koju je prethodio naravno veliki rad i trud naših nastavnika. Ja se ovom prilikom zahvaljujem njima od srca na njihovom radu i trudu koji su danima uložili u ovo što smo mi danas mogli da vidimo na zadovoljstvo svih nas. Htjela bih da se zahvalim na saradnji, odličnoj saradnji što se tiče tehničke podrške Narodnoj biblioteci i direktoru Vahidu Demiroviću koji nam je danas nesebično pomogao, kao i studiju Eldar oko dekoracije i uopšte organizacije ove naše priredbe.